Spremni, idemo, no stres prvi, ajmo! Evo tek. Okej. Malo smo promijenili smjer. Trening je krug. Evo tek, vi ste na redu. No stress. Renegade crew. Ajmo tek, vi ste na redu. Ajmo tek je na redu, dečki, ne možete samo vi ulaziti. Ako ste završili kombinaciju, ajmo. No stress.
Renegade crew. Ajmo im tek. Başlayan the power of dark side. Dark side. I'm running again. Evo tek, nakon ovog ulaza svako po jednom. Zadnji ulaz, no stress kids. Zadnji ulaz, Renegade crew.
I ovaj zadnji ulaz u betlu. Ok, dečki, hvala. Svi se pozdravite međusobno. I pričekat ćete proglašenje i rezultate kasnije. Ne možemo sad odmah pokazati, pa idemo na polufinale mali timova mladeži. Tako i treba.